Урматтуу мусулмандар туган, эрте менен кеч Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям bizlerge bir duanı үйрөттү. Абу Дауд шарифте келет, Абу Хурайра радыйаллаху анху риваят Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: кимде ким эрте менен радыйна биллахи роббан ва бил ислами динан ва би Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям расулан деп айта турган болсо, кана хаккан алаллахи ай юрдияху, Allah'ın moynunda, Allah'ın жоопкерчилигинде ne болот экен, аны разы кылуу. Демек аны сөз Алла Таала разы кылат деген сөз. Ким ушуну эрте менен айтса, жана кечинде айтса, радыйна биллахи роббан, Алла Тааланын роб экенине биз разыбыз. Ва бил ислами динан, ислам дин экенине разыбыз. Ва би Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям расулан, Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын пайгамбар экенине, элчи экенине разыбыз деген.